So moila saman kan dikai di ase. This is cap kotai lagai thaka na na. Itu cap lagabo and this is t-shirt black la. Itu long pant itia lagabo. Moi itia lagabo lagado yede. Side kori di ase half long boxer notun cheese lagao ni poi na khabi na. So itu kan to moi lagabo bag kori loi jabo na. Na kona journey to shuru hoy ase kona tanai di ase. Itu arrange kori dibo. Cho this side kori. No poi ni arrange kori di ase. So video dikhile tai nervous khai de. Na ini showroom kha manu ekta ase ekdam showroom kha dada youtuber ase lipi kitabi video ke nea lao de nea kuru de kitabi na aibo oda video likise bole olop nervous face lal dikise ne pura pakki ase face to kaila shirt la nisnai face pi na dikise si do palwa kiba guru de video lo ase bona oda bolai nea kiba gurle ko thobo and ido t-shirt and this one itu dah sambil lagabo dah lagable itu box itu t-shirt kan tindai loi jabo ini long journey jawle ase na to olop to loi jai ase lagabo aro ekta wala white wala olop soka nai do wala lagabo hikia to long pen itu lagabo journey kina jai ase ko jaga pungji ase itu sob updates to video ke one after another amne angi di ase de kona viewers kan opor itu bi janai di ase. So guys, itia journey to shuru kuri jai ase and apni hande koi thaka nisna it's gonna be a first journey like out of Nagaland bera to na so ekdam excitingly itu jaga de kitia pungjubo aro ki jaga dekhibo aro apni hande kwa nisna ki link paule ase apni han opor de updates jule ase ready hoise moila bag to itu ase itu yade pura kapor sapor kani lagabole na change by chance lagabole itu kiba koi ase itia journey start kuri jabo journey start kuri kina ko jaga de pungji ase kinia bera ase itu han sob to apni hange updates to di thakio de koina amna opor itu janai di ase do uphold me in your prayer for my journey aro yade phalba khoro gane amni pray guna modat kri de koina itu janai di ase yade big procedure kote ase aro o yade vale lokai jana ase so eta khoba olai jana itu dekhai di ase eta journey start korbo na guna train de othala part aro jaga bongjibo aji the first mo kan Moraini de Bongjina night hall go playing kore ase tade friends kan log pawo ina gona tade brai kali din morning brai shuru korna mando journey shuru koro train di jawle ase ina jaigena West Bengal do Bangalore do phawba pongju la hob kore ase aro du pongja jaga aro mohan ko jaga de pongji ase idu ki karone pongji ase idu do amne hange update se di thakode gona to janai di ase ida journey ayo kai kyo journey shuru hoy jai ase hello brother yes hello Thank you so much. First blessing journey shuru hoisile. Chemkha vlogs. Tai bi jawle sugna direct call guse drop kori dibo kodo see. Aman dur jawle sugile starting to chatra to bhala ase dekho na eto chanai di ase. Ki karne jai ase hoisile brother? Moi na bimar ase o. Oh, check up jaw laigo na. Oi ama bi loi na na. Acha. Check up loi jai ase. Chalo. Ere thakile kilo birao thaka. Asol to moi itu karne call kora ase ni na. Modat mangi bole call godo. Modat di bole olaise na. Anyway, thank you so much. So guys, amne ani janai di ase Chemkha vlogs so brother ekta ase time de moi jun vlogs bi banai thake taila channel de hobi moila channel de hobi aji bi log pai ase apni hange request kori di ase do visit to his channel regret khawala jaga ekta noy beshi modat paule or informative video kon banala ase gona itu janai di ase so this is Chumu Gitima Chumu right here mahan move out kori jai ase ina gona train station de moi train station jabo jaigena ticket lobo ina gona Moraini de pongjibo age de kwanis na gona itu janai di ase ekta pongji ase train station de jai ase Chemkha vlogs pro drop kori thank you to finally guys train station pongji jai ase so guys this is train station ita moi bitor jai jole the bitor de pongji jai ase na ita ticket pawo nai sabo mahan jaigena mane ma photos ticket bi pawo nai sabo de over rush ase ticket lua jaga de pawo too much rush de sorry landing ticket lo kan pura rush kore de pawo nai sabo So guys, itia finally train pai jose. So yade uthi ase back side mahan dekhibo pari ase na. Ticket pai jose na paune ki gona boy ga raise. So the journey is about to begin right now. Ina gona pungja laga amne na pore janai die dikhai dibo. Aur Chemkha vlogs the jong amne ki things di ase type drop kona train station de bhaba pungji de gona janai di ase. Journey friends out here. But they alag jaga de manu ko boy ase.
So guys, it's Dimapur Power Vinegar picture. What are you saying? This is Dimapur and we are moving up to Dimapur. This is railway station in Dimapur. Bye Dimapur. Bogajan lekin ahi. Bogajan station. Itu probably are beshi dur jaine moila destination to Bawale. Bye Bogajan Power na man ida I think. Station, the station mampu menjadi. Sih, dah signboard sign ini jane. Ada, mau be turun sana, turun na jane. Gonggajan. Friends. Guys, we are moving on our station. Guys, this is Naujan station. Naujan station le pungji jaise so अब we can move out with it. So guys, it has suru bathar bana ida Assam train station ekta ase du jaga pungji jaise idu babe bishi lamba jabo moi journey pungji le na so pungja tak to moi lole try kori ase amne ke dekhai dore guys. Another station man pungji ase so kondo jaga ase moi bi na jane de so signboard sabe rukhi ase signboard na de jila weather do eman gorom do noy anei dire ase Assam jaga so thanda aram pai nai jaise journey do bi jaga hi confused when it is so we are waiting for a signboard ita pai jo Barpathar station le mo gas le guys oh mano rukhi ase yare Barpathar station Chamaguri rail station power guna jai ase gan edi bi turning ekta ase turning jaga de ase jai gari khan block bana rakhi ase na hawa pat na lagi na oda ge bole boina ase another station Mam Pungji ase moi dikhai sab this is flyover ase flyover ekta ase kot ja ase to moi han ko na pare junction jaga de yahan thake train चिड़ियाखान देखिए ऊपर इसने चिड़ियाखान बहुत सब तो चिड़ियाखान
another station मान पहुंच गया इसलिए हम the signage जाने वाला है खामा बांगला स्पीड चावा तो जाने ना पाओ special wala din mahal lamba guys ida khad khading le pun jase khad khading ida mahan khad khading la rail station ida par hoina jase ida bishide google hisab te ida 5 minutes hoigena ma moi jawla destination do pongjule ase ida do moraini rail station le pongjule ase so pongjule time hoi jase ita tak to bishi bhal berai gena journey bi bishi bhal mocha ba na jase gona amna pore to idea ase So guys, I think this is my destination, Moraini La Junction as well. Guys, this is Moraini train station. The Pungi Jai Sitan. So moi yade stop koi jabo. Journey to amount. Hava Pungi Varse is so more. This is the end of my journey for today. Aji ido Moraini de moi Pungi ase. Ami ane pansna Pungi ki nai jaro. আজি ৰাতি তো হেতে নাইট হল না কালি মর্নিং মহান ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবলে জার্নি শুরু হলে আছে চলো so guys this is Moraini oh my god it's a good place আৰু মই ইয়াতে বুলি যাব কিনা ক্রস কৰিব এইটো জায়গা পৰা মই এইটো জায়গায় চাই আছে স্টেশন Moraini এটাই নাম দেখিনা মন আৰম্ভ আছে I can see out there agar man bhal ase moi to phamna hoise etu number 1 te line te pauni goina first floor te pauni phamna hoise etu to ekta side te pai jai ase so moi da move out kor lagibo dusra train na aha ge etu ase to bishi dur thaka nai driver bishi kara ase ro driver এটা ase ভিতরে this is the place Mahan ahala train do apne ano bode do dikhai diya ase guys this is a train etu price kahan jai jabo moi do Moraini the race ko this is Moraini just the gari line you can see another train here train ta mahan dikhyo bar ase police come here police come so this is the station guys nice place. Yeah, moi the taxi ball like taxi. Ata korbo than get first day. So Moraini rail station counter khando yete ase. Bahar de moi jai ase. Nice place. Moi first stop korbo. So guys, jare Pongji jai she tia mahan chutu gari tare jai ase jai kina police station de jao after 8
itu pungji kina tadi baru jauh ini warna jaya sih mana tu jangan dia guys itu biar jaya sih Greenland jaya sih Greenland kalau tak ada koloni di pungji udah sih mah so ini agak ini electric lah gari bisa culi sih ada na auto misalnya kalau itu yang mau jaya sih itu biar tapi interesting ekta sih so we are moving out police station itu real station पर जाइए चलो police station दे जैसे माय police station का नहीं जगह ला नाम बोले real दे जाओ बात ना होए so after that इधर Greenland दे जाए Greenland community जाओ जाएगा ना friends का लोग बोले लोग पाएंगे नहीं मान तारे meeting लोगे नहीं मान move out होले कल इधर journey तो ना होले ऐसे एक ना जो ना के सिम एकला I'm enjoying the ride right now dark number shores चलो Finally, dia moila destination to Pongjishe, safe and sound with the grace of God. Amni anla support bra, amni anla prayer bra, koi na hanis na. Beshi bhalwa marani de Pongjishe de goina first day to janai di ase. Aji rati yare night whole grupo and we gonna have some special discussion with na. So ekhan logode time ekta jai dibo. After that, we gonna begin our journey by tomorrow itself. Kenya journey start हुई ऐसे Kenya जाए ऐसे की करने जाए ऐसे every details अपनी हन ऊपर पहुँचाई दिवो दो ये तो पहुँचाई दिशा के लिए तो अपने आगे बेशी दांगों मदद एक तार मान सब करने ये तो फाल एक ता हुआ कोई ना मोई भावना करेगी ना एने का टाइम दी ना मोई भी ओलाई जाए ऐसे दे कोई ना ये तो जनाई दिया से so thank you so much for watching next video के लोग करो bye guys and may God bless you all